Pakistan ga China ga di hanadagi yanaragalay. China na Pakistan da $62 billion CPEC haidana China Pakistan Economic Corridor haidana same bagi senpam thadaragalay. India ga di Pakistan ga hanadai ju yanade hantak su lan tawgi da ngairi. Hanadagi 1947-48 tagi hauraga 1965 adagi 1971 adagi 1999 gi Kargil War. Adu matung da uri gi attack torokhi ba khokhi mayam lere. China ga ju 1962 dagi hauraga yanadana dum lai aduga tongan mafam singda India gi Arunachal Pradesh moi gini khara hai Galwan Valley moi gini khara hai adumaina dum yanadana muknaraga dum lai adubu India ga Afghanistan ga di yanabagi moongama ubugum tawi Taliban na lausalam matungda Taliban gi government se laaba matungda adubu haugiba megi tangkun ga mathoi sida Pakistan ne China ne amasung Afghanistan ne makhoi gi foreign minister sing pullaga Trilateral meeting haitare lam ahum punjalaga meeting tawdana CPEC haibadi China Pakistan Economic Corridor China ga Pakistan ga gi marakta adugumba lambi yam sang lambi 3000 km hena sang badugumba lambi sem gani trade hena phagalan gani amadi infrastructure hena phagaran gani haidana kanna yanaraga tawriba masidai sida Afghanistan dazu masigi CPEC ki extension CPEC se masi Afghanistan yaholakpa yabagi madugi wafam khanagre haibagi potsi malae hana Pakistan nazu Afghanistan je sauningmagi mong legi haitare hanta ke dugumba operation sindur dazu Afghanistan Pakistan gi leptadana India gi lepi gaina India gi adugumba khitang mateng pangbagi mong ama support tawbagi mong ama lei gaina sumaina haigi buzu leire aduga muk adugi matungda mamang dazu akhoi Afghans kaya ama Pakistan da leiramba adugi refugee kaya ama su Afghan refugee kaya am Pakistan da tanthokdana masida yanadabagi mong am leirame adubu India ga di yanai yadana leijarambani adubu masida isda Afghanistan ju CPEC sida yaurani China Pakistan Economic Corridor sida yaurani haigi bisida idi akoi hanagi ama leidaine akoi gi dost na raha pyar na raha nam leidaine madugi mong dai tare hanagi aigi marup oirambado hojiti marup oidre aduga hanagi gi nungsibi oirambado hojiti aigi nungsibi oidre haibagi mong duni sida leirise asigi ngasigi topic si amna siju geopolitics ta yamna maru oi kaigirum tanda regional peace ama lakpa matamda haibadi tongan ba adugumba Pakistan gi adugumba mioi singnaga tawbada Manipur da sumaina stability leitabaduna sigi laini ga aidi pangsamda samjannabagi mongam lai Myanmar da Bangladesh ta adagi leiriba mafam singsida adugumba unstable oiraga irang thoiba lan tawriba mayamse masi khudingma connectivity im darkar lei aduna mapalamda kari thoige habisisu yamna maru oiba khoina khangba kana ga mari phari kana ga mari phatte China ga Pakistan ga mari phare China ga Myanmar ga di mari pharibra China na Myanmar da leidiba Myanmar gi hunta gi janta ga maramdam gi yau horiba kangbu haitare leiridana mayam akoi gi Myanmar da su si mayam jiga kanagi mi changchangi Russia na kanai mi changchangi US na kanai mi changchangi gaije hantak ta muk lakpada yamna chawba dugumba mawong amdi lakadore haitare aduna masigi topic se makha chathadringai sida akoi gi ngasigi channel Youth Xplore TV channel jeng ngasi khakhtang thengna bi yaw taragadi mayam subscribe tawbiramu aduga videos loifo yengbiyo aduga videos kamdau bige have du comment thambiramu aduga if you think it is worth it to share tawbada masi share taw yai ga na haiba khanba video taragade share with your friends and family ngasi gi topic se domung makha tana lakpa matamda Chinese ki foreign minister Wang Yi Pakistan ki deputy prime minister ju oiriba aduga foreign minister ju oiriba Isakdar hairiba amadi Afghanistan ki foreign minister Amir Khan Mutaki Beijing da unagre haibagi informal meeting ni na haibudi hairi moina adubu matungda kari lakadage kari tawrakkadage haibajimdi khangdri ko India na di China amasung Pakistan pullaga CPEC haidana China Pakistan Economic Corridor haidana same ise masi yam yaning de condemn tawi China na budi $62 billion hana di $46 billion pi ni harambani adu matungina $62 billion henkat ke na maina henkat ki bi mong leigrabani India na CPEC China ga Pakistan ga marak sida lambi sema matamda karigino India na yaningdrise karigino India na condemn tawrije hai matamda hawjik India ga Pakistan ga thaina digi hauna saunaraga laiba hawjik su lan taunariba
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀश्मीꯔꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯅ ꯂꯧꯁꯜꯂꯤꯕ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯑꯣꯀꯨꯄꯥꯏꯠ ꯀश्मीꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯅꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯝꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯊꯣꯡ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯅꯥꯅ ꯃꯄꯨꯅꯣ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ POKꯁꯤ ꯐꯥꯎꯅ ꯁꯤꯟꯖꯥꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁ ꯆꯩꯅꯥꯒꯤ ꯁꯤꯟꯖꯥꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁꯁꯦ ꯌꯧꯅꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗꯣ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ POKꯁꯤꯗ ꯐꯥꯎꯋꯦꯕ POK ꯐꯥꯎꯗꯨꯅ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯁꯦꯝꯒꯗꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯄꯨ ꯄꯥꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯅꯐꯝ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀश्मीꯔꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯐꯥꯎꯔꯒ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯒꯦ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯁꯤꯟꯗꯨꯔꯒ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯤꯆꯪ ꯆꯪꯉꯤ ꯒꯥꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁꯀꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯅ ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯝꯈꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒ ꯆꯩꯅꯥꯒ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟꯒ ꯌꯥꯅꯔꯒ CPECꯁꯦ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯁꯤ ꯁꯥꯡꯗꯣꯔꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟꯒ ꯆꯩꯅꯥꯒ ꯁꯝꯅꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯃꯇꯦꯛ ꯈꯤꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯛꯁꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯆꯩꯅꯥꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯩꯅꯥꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯁꯣꯚꯔꯦꯟꯇꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯁꯣꯚꯔꯦꯟꯇꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯁꯥꯕꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛꯆꯕ ꯃꯤꯅ ꯍꯦꯟꯖꯟꯗꯕ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯋꯤꯜ ꯗꯨ everything that we could or we can will do everything that we can to support the sovereignty of these two countries haidana Pakistan amasung Afghanistan gi namta khoi lepi haidana yam chauna pongna hairi amuk makhatana lakpa matamda CPEC se China Pakistan economic corridor se maside ja Afghanistan yauna extend tau taragadi India da kayam kaigadagi Pakistan ga China ga CPEC economic corridor semba sida India da kai haidana POK da kai haidana hairi ne Sigi matang sida Afghanistan amuk yogi taragadi kayam kaigadagi haibasigi point khara mu leri point mari haijarakke CPEC na POK phawi haidi CPEC se lau tau taragadi POK Pakistan occupied Kashmir se phawbani na POK se India gi lamni haina khallibani na India gi territory se masi thugaire se ni sigi India territory kaire haibasim leri ne India gi lamdil yoksalamni na akhoi gi lam kaina China na sangjale kai gi no Pakistan na sangjale kai gi no haibi mongam lere CPEC से अफगानिस्तान एक्सटेंड तौगिब तारगदी चाइना ना साउथ एशिया द इन्फ्लुएंस तौरी से मसी हेन पाक्सन तौब ngमगने चाइना जो मी याम याना दबने इंडिया जो लैनरिबा यों थंगनरिबा मी जिंग जम तो यानदे यानै जे भूटान गतनी अदगी म्यांमार गजु यानरिबा खुयाना जे खुयाना मने अदो सिदा कमदौना चाइना जिना अमुक पाकिस्तान यानरे पाकिस्तान अमुक यानरगा अफगानिस्तान जे मुक थेमगिबा तारगदी China na South Asia da achoubi influence ma khaktang na phau sarga leirani haibi wakalon ji mayam chaung lei India gi oina aduna madu pamde India na ni ko haija adu muk CPEC se muk tau taragadi India gi Iran da Chabar Port haidana India na Iran da leiriba port ama lei hithangpham ama chahi tara da lease lobani bhara da lobani masigi port chi ju akai ba sungsoi soitun lakane adui matung da khwaidagi henna India na pakhali karino hai kanda Pakistan na Afghanistan sizinaraga anti-Indian activities India da attack tawhalakpagumba adagi mayam torpi yaisini aduga hanazu mamang da kari tawgrage metamda Pakistan da LET Laskari Taiba amasung Jaishe Mohammed hairiba aduguma terrorist singjigi lot daga lerami haidana changjafam pigre haidana masibau leigrabane Afghanistan da ni haija Ado Pakistan ga muka hena yanagi taragadi kari fibam lakani sine dun India na pakhali je sini ko adugi matungda amuk Kashmir gi akhoi gi Pahalgam gi attack leigre dana mayam mi kun ga truk sigre sidai is da muk India na Pakistan da ising pi dana ba Indus Water Treaty do suspend tawre ga in leigi adugi muk India na muk operation sindur tawre aduda Pakistan amuk laman khumme Pakistan na amuk laman khumme India na amuk laman khumme operation sindur mai pa e hairi Modi nadi pai pakti edu dan leiri press ki hauna bi amana ama hairi ado India na di mai pa endi hairi
ꯇꯟꯖꯥꯁꯤꯗ ꯅꯥꯀꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯅꯗ꯭ꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯅꯔꯦ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯦ ꯏꯟꯗꯁ ꯋꯥꯇꯔ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤꯒꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯣꯛꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯤꯗꯧꯗꯣ ꯄꯤꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯦ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟꯒ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒ ꯌꯥꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟꯅ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯗ ꯇꯥꯕ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯗ ꯌꯧꯅ ꯇꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯨꯔꯦꯜꯁꯤꯗ ꯗꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯥꯔꯒ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯌꯧꯍꯜꯂꯔꯣꯏ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯕꯂꯣꯆꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁꯠ ꯃꯤꯔꯌꯥꯔ ꯕꯂꯣꯛꯅ ꯇ꯭ꯋꯤꯇꯔꯗ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯇ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯤꯌꯠꯁ 2025 this is the beginning of the end of the Pakistan after Bharat now Afghanistan is preparing building dams to cut the flow of its water to Pakistan da ising thadarakpase masi handahanabagi Afghanistan azu dam ama sarani haibagi pose haire Taliban regime general Mubin visited Kunar area for inspection to build dam Kunar gi hariba Kunar rivers masida chatlaga video se utarake adudaiduda dam sabagi inspection tawri haibagi psi pochima lay aduga mu general Mubin je Afghan gi leader ni mana hoji oirise mana haibada this water is our blood and we cannot allow our blood to flow out of our veins akoi gi ising aidi matam aidi Afghan ji yamna dry oi badugumba country mani state amani aduna ising ji yam maru oi Pakistan ju yam dry oi aduna ising je thingi matam mo agriculture thaknaba chanaba si ji kitang wa duini hai tare aduna Afghanistan na ju kari haige matam da ising aidi akoi gi igi chap manai aduna akoi gi singli dagi haribi igi tahaloi haidi akoi gi turen dagi atopa mpham da chalhaloi sini so we have to stop our water which can help to overcome our electricity needs akoi na electricity ki darkar lairiba kholiba mayam se masi punna saba ngamduini semba ngamduini aduna 1500 megawatt ki aduguma electricity generate tawbu ngamduini hariba dam kariguma saba taragadi hairi India na sumadu sage bo hai taragadi 2000 crore rupees hai tare masi thadage na hairi India na su karigi Pakistan ka bu yanaroi hai taragadi Pakistan gi bu wahan ge taragadi masi tawge na India ju muktana lairi bani dana Kunar river ni ko saduija aduna Kunar river je Kabul river gi tributary ni masani aduna Afghanistan dagi chiengraga Pakistan da tabani masida dam saragadi thingragadi Pakistan je bera ka doine Indus water treaty ju pura oina thingbadi ngambana te hojik pura oina masi ising thingbaga je turel ising thingbaga je pak thingya ponde salong thingya ponde dam salong sangam ponte it will take years aitar dam du sa matam da aduga ising du thingere ising du sinadraga di muk paikhala leidoini maduna henna somna kanda India rom de hen phibam joglakadoini aitar aduna utilize tobom ju changi aduna India na ju Indus water treaty thingbanina ising thingna bo hona banina Pakistan khatang de warani haiba jimdi moi khange karigumba Afghanistan na ju hariba Kinar river ji dam ji sarak pataragadi ado Afghanistan ja India ga yanabagi mawong tawrammaga Pakistan ga China ga yanaraga CPEC tawni haigi bisani ko ga mungauri je India gi leader sing masini geopolitics haije ngasina aigi marup hayengna nangna kana aina kana hairakaduine magi kana bam phangi matamda dum chakhini sini ko tawri je US na ju kaidaugi handak India Pakistan nabani lan tawnano aina mediate oiraga US id Donald Trump na nigo tawena haigi do mana kai haigi US na mediate tawraga India musung Pakistan ceasefire tawna hangre haire adugi matungda lan tawnarige manungda du IMF na paisa pirini Canada Pakistan da adugi matungda amuk trade tawnani na trade tawnabagi trade deal kayam ju sign tawribani yongko tariff India ga Pakistan ga tawraga India katang kan khatlaga tawbana te tawrise yongko animaki kanana ba Pakistan ju pothokra di thoi dana madugi trade tawbaido kanana dum uri US na dum uri ba India ju inthokpa ngamde ba aduna US ka adagi India ga habadi Trump ka Modi ga yanai sumai tawni aduna US na India gi dum to lep kine mangdabo mangbiru nu haitar suoi oiroi US ai ja kai tare atongba hadi magi tonga do mafam da dum tongba ka mun profit tang yeng leba kangbu ne haitare geopolitics se ko ngor mai kana na ba yeng ba ngak tani haitare ngasi na maru porami hayeng na yegna bo goigani haitare khangde kanan tam ngame so ngasi gi video kam dawi mayam haibiramu aduga mayam gi waklon thambiramu karigumba masigi Afghanistan amasung Pakistan natraga
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤ ꯄꯨꯟꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯔꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯒ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯕꯤꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯀꯝꯗꯧꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯃꯦꯟꯇ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯦꯟ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯐꯣꯔ ꯋꯥꯆꯤꯡ ꯌꯨꯔꯤꯁꯣꯜ ꯇꯤꯚꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯁꯟꯇꯣꯁ ꯁꯔꯃꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯀꯤꯞ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯔꯤꯡ